Dobrodošli na VSD Boxing ligi 5. ligi. Začeli bomo s prvim parom. Mladinci, kadeti, boksali bodo 3x po 1 minuto, C klasa. V rdečem kotu Arman Varmas Plava, bokserski klub Hram. In v modrem kotu Aleksandar Babič, bokserski klub Jugo.
Z enoglasno sodniško odločitvijo zmaga rdeči kot Arman Varmas Plava. Po borbi se lahko eno slikco nadvite še sneg vsaj vašo. Odlična borba, fanti. Prvi borba, samo dobro. Bravo! Borba, kadeti do 70 kg, C klasa. Boksa je po minuto in pol. V rdečem kotu Andi Ademi, boksarski klub Tivoli in v modrem kotu Filip Karadžić. Double B in Ja, maar 12 is wel de
Ti vodiš borbu, ajde, prva lopta dela. Ne utrašam, ne sad ja. Stani. Bravo, staneš. Ti delaš. Ti delaš, ti imaš milion rika. Sad ne udaj, ajde si sad. Mislim da sad. Nisi tu. Veli gdje si, ajde, tamo. Još jedan. Gdje si još jedan? Još jedan, kodu su. Tako, ajde, bravo. Još priđi na njega, ajde sad. Tako, bravo. Nađi. Stop. Skoli da podnesu, ajde. Veli kot, ajde. Boks, ajde, idem. Ajde, zadnji se. To je to. Bravo. Bravo. Z enoglasno sodniško odločitvijo gre zmaga po rdeči kot. Tretja borba. Kadeti do 63 kg, C klasa. V rdečem kotu Niko Zilbačer. V modrem kotu Martin Komcen. Tivoli. Shining gold, Nico box, Nico box. Vamos, seu tema. Nico, jawohl!
Niko ekspandi. Veliko. Tako, ajde, igraš. Tako, magari si to ime. Bravo! Dobro, ponovi to zbog. Sad nam. Ajde, ti do ringa drži. Glavu bolje. Ode more već. Ajde, ti ne stigo mi spojiti. Pa prva desna. Mirona, prva desna. Ajde, šef, prva desna.
Izdeljeno sodniško odločitvijo, ker zmaga v rdeči kot Nika Čika. Četrta borba, mladinci do 60 kg, C klasa. V rdečem kotu Leo Babnik, West Side Gym. In v modrem kotu Ervin Ziva, bokserski klub Kranj.
dela, tako, šajde. Da lo pari skos, da lo skos pari. Ajde, sedi, dol, gor, še, dol, ajde. Tako, še, dol. Še, ajde, ne pa direkt. Tako, ajde, še. Evo, ću sve taktično ostar kad boš ustavlja, ne smatra, treba, ajde. Zeko ovdje, taktično, ajde. Ostar, stisni, tako, stisni ga, slagani, tako, evo. Še, evo, vrti ga, pa, ajde, parica. Evo, na nogama sladiska, sebi se ugađi, a ostar, ajde. Še, ajde, zeka boš ustavlja samo ostar, tako, še, idemo, pa ne padaš u sladici. Ne padaš u sladici. Evo, sedi se ugađi. Ne sam silo, ajde, sve gibaj, tako, gremo, Leo, sedi se ugađi, ostar, ajde. Nogi na vas, reći. Thank you.
Z enoglasno sodniško odločitvijo je zmaga v rdeči kot Lea Vani. Peti par, mladinci do 60 kg, C klasa. V rdečem kotu Doman Knežević. Eugene Tabor in v modrem kotu Max Krajčević. Fight Club Ljubljana. Ben Sosa!
Deljeno sodniško odločitvijo gre zmaga v modri kot Max Rajčević. Šesti par sta kadeti do 57 kg, B klasa. V rdečem kotu Stepan Kolodov, boksarski klub Hajac in v modrem kotu Laris Gromočanin, kratki klub Ljubljana.
Go!